Kasenjuk kiramba shnong riboy district hakano phai singi kakhatlai tarik risau arjar pulai kalalej bani kendo yu chief executive member bamenta ka khasil satramos district council ke HDC uba penya sing CM na kabenta ban penkan mau biangi kimat jingdawa ki bana kaliang kasenjuk kaladep bandawa hakapor ba titas khan menbau dangbat yakakam CM Kasenjuk kalihkren halo ka jingkhang persya ikiramba shnong bandan benta hakakam sanhima yakabala penmi notification da ka council bat yakaniu CM ulong bo unsara ya ka jinyalang executive committee ban yakren sanibha nalor kani kasenjuk kalihkren halo ka jingbam ithu ki bangi ki kot kisla ka council ka samoi trekam kiramba shnong nalor ki weipan di kamat ka benukong ka pengiyok padikren batu CM kalong ka BD bakani ka jingkhang jong ka district council yang bakal notification ke jong ka ya kirang mak snong banisi mentah ka kam sanyi masima la dengan politik di hak bide bakal ka kam nakaliang jong CM ila kular ban ra ya kan kam hak executive committee jong ka district council ba hadin kata lada sengodan kam in sa bu rui ka amendment nama kani lada bandon hak melim semship ba kadon kata ka provision ba ya kirang mak snong lakhang la ni lamana ban simbenta ke politik. Tinggi community bahadin mana kalian jom CM inra akan kam ke isi kitau kit lat kilinti. Kumno ban penjunsur kendiat. Namar ba ladang i ba bagi rang basnong tim don in benta politik kanwara ke jing ka bakrau. Banwara ki development hapo snong patau. Ladang imdon ke jing ide ke bejan bat ki MLA lani MDC. Ha ke bide bakan ke jing bom itu jong ki bang. Lani kini ki financial institution ha ke bide bat kini ke dulir bala isu da ka district council. Tinggi skoban ai burom ya ka isi ke pertamai apa ke jinglam jong di ba penyat sing sim i bala simkia ba lengba kan ke isi ke pertamai kilala ban yo ya ka asen na gubernur ka bidi bat ka lanak tinggi sutu ba lengba kan ke lanak kalawan ra ya kata ka jingmentoi ke bakrau ya ki pat kasi hakaba kila ban register ki caka ke jong ki hang ni police council bat ya katu ka pata kendo jong ki habaki lek banbu haki bank lani ki lek ban mortgage haki nogi institution ki ba airam kemut ba kin hapan pediak tinggi sekutuna sibun pada kaliang jong CM mentah hadin bagi ledep ban penmi ya ka circular segini ki bank lani ki institution di financial institution na kaliang jong ki la pediak tiga ka ba na kaliang jong ki senjuk ni dan ban pensno hakan ka khlimat kalong ba ngikin tu ya kinong song snong jong ka tem riboy ba kinmi syakmat na kabenta ban one register ki jaka jong ki hapo dis council namar pa nakal yang jong ki bang ki kloy ban pediang ya kini ki land dokumen la ni ki dulir jaka ki bala de ban register hapo dis council haga bidai bat kan ni katem la ni ka samoi terkam jong kirang ba snong namar kumbulong menta ki dor bar snong halak jong ki snong ka por terkam ngibu license don ki bobo asnam don ki bobo license menrai nakal yang jong ngi gintu ya ka district council bakin bu no dak ka balong uniform jabra khot kan la kumno ka bodona airline snap tindak kalian jongki kila kalian jong siam ulah kelar ban sa khot ya usim ka hima melim ba di kiwi ki sim tu kan po riboy district ba ya katem kumut ba kan long uniform be la kumno ka bodona airline snap namar ba kidon kisnong di batang sisnam la hapan jit rang ba snong no sisnam kumut ngimpat la ban terikam kamut kala bu ka jing ka bakrau ye kirang ba snong ban pentulun ni ki kam tang ha ipor e makendiat tinang ni smat ni kemilanti balada kalau uniform ka portrikam lani katem jengirang ba snong kalong sisa ki jingkurku ka bakrau ya ki dar ba snong ki ban hapo kariboy district ulokot ya kinong ilam snong kirang ba snong ki bran hasor bat kapsor herenggi ngusi ban penpawang ni ban kaliang jungi ke senjuk rang ba snong hakatu ka por ka ba usia mukot ngim sim yo jingtep hakaba ngi sngo ba usia merangkat bat ka kunhun ke jungi setiap komiti jungi iliok ban pensai sibun ki aka kiwide bat ka jing terekam kimat terekam jong ke district council harangkat bagi dar ba snong den rei ngi sgo ban penpau gi jing sngo kemen ban kaliang jong usia buran brom jong ke district council mentak sngi i la penpau ba insap lum ya ke jing lang ba jong kirang ba snong kibran po riboy district ya ka jaka ngi spendback bat kumbang suku ba ya ka ni ke jing lang ngin sa penlong hi po riboy district di ka tarik ba di ka jaka ngin sa nakaliang jong i CM insa pentip officially sengi tinggi pak lupa ke kubor di pararang pak snong jong tem riboy bahakan di kejilang CM bodon brom usudan rangkat ka isi ke jongi nak benta ban pensai ya kimat kijura kiba ka district council ringkat bat kidor ba snong gidon ban pentulun sakhamat ki kam ki bidai bat imlang kasalang jong ka tem riboy hi Kongret kino Pihapan ni check up em Alat se ngan thia
Syam Tayuru. Sala ayu. Dan Islam kendian. Islam kendian. PE takadaw kolong kapakong sanban padia kapor. Kalong ke badan kamban letas ya ke kemiswa bendap lai benai ba armet kenang ba ikelung enom yo yu kenyang HIV haka ba ikmi bat ikelung kenyo kecing em ka bakai ka bakya bat Islam. Dor jong kapor. HIV control. Patas HIV ya lade haka bor ba pili check up ning kong haba armet.